sithi abangekho emthethweni abahambe. Yeah. Manje ngamala sazi ukuthi ke kwenzakaleni kodwa angeke kube yilaba kuthiwa bokufika kuyoba imikhuba nkufika ngithi le esebenzisana nabo ngoba ngeke kube umsebenzi sokuhlasela umkhumbulo empikazi. Impela. Yebo Thomana. Angithi phela babanika imali. Babanika imali ukuthi hambani lokwenza izinto ezingalungile. Nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la eSouthern Cape iyakutshela nje ukuthi bekufanele impela ukwedelela nje ukudelela lokho ngempela.